filmar a Gabi aqui agora. Vamos pensar que é uma artista de novela que tá cá. Glória Pires. Mira, eu vou te tomar de aí para cá. Mira onde é que tá a Gabi. ¿Te tomo? Jorge, sí, después que él me tome, tomo a mí con él. Não, eu tô tomando foto, filmando. Vale. Que bonita cá, mira. Cá. Muito bonito aqui, ó. Uau! Mira que lindo. Ah, tá o céu. La parte que hemos pasado, la fuente. Déjame, tengo fotos con mi mamá. Aham.